Aduna ko'y usa ka higala nga pari nga mipaambit kanako sa istorya sa iyang amahan. Ningon siya, kay baw gabay, ang akong papa, di yun mo simba. Permiro nakakita ko sa akong papa nga misimba, napugos ra gyud tingali to siya kay misa pasalamat nako. Ang magdinya uban na akong mama nga adto magid sila sa pronsit kay ako na may magmisa. Mora gyud ti permiro higayon nga nakita ko ni papa nga ni simba. Pag misa nako sa akong permirong misa dito sa amo human adto wa na gyud ko kakita sa akong papa nga misimba. Tungod ba kahato kay ang akong mama hinimbahon man kaayo. Ang akong mama bay mo ni klase sa tao nga makig-away og pari ug di mo misa ang pari bisag nagbagyo. Kay bisag bagyo musimba gid akong mama. Ingon ni anak grabe ang iyang mama. Unya ang akong mama nay pagka istoryadora mao na nga kada uli nako kami ra gyud si mama mag-istorya. Si papa maglabay-labay lang. Di gali gyud mo tingog. Si mama ra gyud kanunay nako ka istorya. Bisan pari nako dito nako Madistinos Mindanao, kada uli nako diya sa amo Cebu. Si mama ra gyud akong ka istorya. Di gyud nako maistorya si papa kay si papa di gyud magtingog-tingog. Sa dito pa ko sa Mindanao bay, kasagaran manawag na kong telepono akong mama. Balita-balita lang istorya. Pero usa ka adlaw ni ana nakadawat ko usa ka tawag ug pagtubag nako perting yun nakong pagkakuganga ang kay ang tingog kapapa man. Unya mora ni yang ingon, dong imong mama na sakit. Mura, butang dayon. Human di call. Mura ti gisulti. Dong imong mama na sakit. Mura to. Uli ulo siya dayon. O pag uli niya, tuon man nasakit gid iyang mama. Wa na makasimba kada adlaw kay nasakit man. Uban-ubanan niya ang pila ka adlaw iyang mama, naayo ra pod. O mibalik na siya sa iyang misyon dito sa Mindanao. Abtan og duha ka semana, nakadawat na pod siya og tawag. Iya gihapong papa. Dong imong mama nasakit. Mura ni gisulti. Off dayon, wala. Mura human nagtawag. Uli siya. Ug pag uli niya dito nahibaw-an nga ang iyang mama aduna di ay sakit nga kanser. Ug naanay pila ka adlaw na lang ang gihatag sa doktor. Abtan og usa ka buwan namatay iyang mama. Pagkamatay sa iyang mama ni uli siya, wa gid sila istorya sa iyang papa. Kaya ang iyang papa ato ra mas layo, di gyud mo istorya niya. Hangtod nga gilubong, hangtod nga mibalik siya sa Mindanao sa iyang misyon, kining maong pari, wa gid niya may istorya iyang papa. Kaya di po makikistorya niya. Apan, usa ka buwan ang milabay, nahibong siya kay nakadawat na po siya og tawag. O pagtubag niya, tingog sa iyang papa ang iyang nadungog nga mingon. Dong, misimba ko. Muray ingon. Wala, humanang tawag. Misimba ko. Murag tawag. Murag tig-ingon. Perting libayan niya. Siya, uy, misimba sa papa. Hayahayo, ininduta, uy. Si mama gitingali nakaingon nga nuwa siya tig-simba kay si mama hinibakon man kayo niya si papa di mo simba. Pero karon nawa na si mama ni simba ng Diyos papa. Murag ito iyang hunahuna. Pero nagpasalamat siya og nalipay kayo. Abtan og duha ka semana, nahibong siya. Kaya diha na po'y tawag iyang na dawat. Iya gihapong papa. Nya, kay bawa mo kung sa isulti siyang papa, ang iyang papa mingon, dong, magliminister ko. Mura na igingon. Human, wana. Human ang call. Ang iyang papa, ingon siya sa kong kugulingon. Hulo, magliminister sa papa? Kuyawa ko daan ingon. Moto nga, nanawag siya sa iyang amigo nga pare sa ilang lungsod, sa ilang padrikura, ug nangutana siya og kanusa mahitabo nga ma-install na ang iyang papa nga lay minister. Abtan og usa ka buwan, nali minister iyang papa og niuli gid siya. Wa gid siya magpahibaw, gisurpresa niya iyang amahan
na sa dihang nag-ilis ang iyang amahan sa pagkaliminister, may tambong ang iyang anak na pare. Ug lipay kayo ang iyang papa. Mapasigarbuhon kayo ang iyang papa sa kagalingon. Pagkagabi, pero merong higayon nga nag-istorya sila sa iyang papa. Kaya ang iyang papa mo nagibiduol niyang niingon, mahimong mag-istorya ta kadiyon. Lipay kuno kayo siya. Tiaw sa dugay kayong panahon. Wa gid sila mag-istorya sa iyang papa. Ug karon nga na minister na, nakikistorya niya. Pag-istorya nila, mingon ang iyang papa. Lawgawa ni mo, oy. Murag taga-Cebu gid ba? Lawgawa ni mo, oy. Mo makamuingon nga, nindot day ng musimba. Ikaduha, lawgawa ni mo, oy. Mo makamuingon nga, nindot din ng liminister. Karon na hinuong tiguang nako. Karon pa hinuon ko nakatkon og simba. Karon pa hinuon ko nagliminister. Mura. Human, nakaw iyang papa. Ug mibalik siya sa Mindanao sa iyang misyon na malipayon kaayo. Tungod kay ang iyang amahan sa dugay na kaayong panahon nakakita ra gyud sa tinuod nga bahandi. Mga igsoon ko na ni Kristo, nakakita na ba kaha mo sa tinuod nga bahandi nga mao ang atong Ginoo? Lain ra ba ning atong Ginoo? Di ganahan og ikaduha. Gusto gud niya first kanunay. Kung pananglitan lang ba, pakalitan mo karon, pangutanon mo, kinsay number 1 sa imong kinabuhi? Makatubag ka kadayon nga Ginoo. Makatubag ka mo dayon o pangutanon, pakalitan lang yun mo ba? Karon, kinsay number 1 sa imong kinabuhi? Kanit lang. Basit tingali o makasulti na kag 5, wa pay Ginoo. Basig ang Ginoo ari na dapit sa ikasiyam, ikawalo, ikapito. Kay bawo mo mga igsuon, kasagaran nato, kanunay nato makalimtan ang Ginoo. Pero karong Domingo ha, gisugli-sugli pagpamati ka nato. Ang Ginoo mao ang tinuod nga bahandi. Ang Ginoo mao ang mutya sa atong kinabuhi. Tinuod ba kahani? Ato na ba kahaning na sinati? O dungog-dungog ra ni nato? Usbo na ko. Kung pananglitan, karong adlaw, pakalitan ta. Kinsay number 1 sa mga kinabuhi? Automatic maghanga makatubag na Ginoo. Mao ka na ang akong mensahe karong Domingo alang ka nato. Kung ugaling adunay tawo nga mopakalit og pangutana kanimo. Kinsa man ang numero 1 sa imong kinabuhi karong adlaw? O sa imong numero 1 sa imong kinabuhi karon? Ginoo makahay atong matubag. Palihog manindog.